Vile tunavyojisikia ndani ina mchango mkubwa sana wa vile ambavyo tunaonekana katika ulimwengu wa nje na vile tunavyouendea. Kama ndani yetu tumejawa na chuki, hasira, hofu, hali ya visasi, ndivyo tutakavyouendea ulimwengu wetu wa nje, kwenye mahusiano yetu, vile ambavyo tutalea watoto wetu, vile ambavyo tutatafasiri mambo na tutakavyofanya maamuzi. Wakati mwingine migogoro pengine tunayoweza kuwa tunaiona, sababu inaweza ikawa inatokana na yale ambayo tumeyabeba ndani yetu ambavyo tunayaleta nje. Pia tunapolea watoto wetu, kuna namna ambavyo tunaweza tukaathiri kutokana na vile ambavyo tunajisikia ndani yetu. Lengo sio kuwa wakamilifu, kwa sababu hatuwezi kuwa wakamilifu na maisha yana mambo mbalimbali yanayoendelea. Cha msingi ni kuweza kujitambua. Jitambue vile ambavyo unajisikia wewe ndani na ni namna gani hivyo inavyokuathiri unapokuja kwenye ulimwengu wako wa nje, na uweze kutafutia hilo suluhu. Asante.